Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas spremamo kolač sa jabukama. Za početak ćemo stanuliti 100 g oraha. Potom ćemo 4 jaja odvojiti belanca od žumanca. Prvo ćemo praviti koru, a za koru ćemo iskoristiti 4 žumanca u koja ćemo dodati 200 g šećera. Sve ćemo dobro izmiksati dok ne dobijemo penastu i svetlo žutu smesu. Postepeno dodajemo 100 ml ulja. Ponovo miksajte dok se ne sjedini, a potom ćemo da dodamo i 200 ml mlijeka. Sve sastojke dobro sjedinite i miksajte dok se potpuno ne sjedine. Ugasite mikser, a zatim ćemo da dodamo 2 kašike kakao praha, 1 prašak za pecivo i 200 g brašna. Prašak za pecivo i brašno malo sjedinite, a potom stavite u smesu i ponovo sve dobro izmiksajte. Miksajte dok ne dobijete kompaktnu smesu. Ovu smesu preručit ćemo u pleh dimenzije 25 x 30 cm ili približnih, koju smo pre toga nauljili i posuli brašnom. Dok stavljamo ovu smesu, rernu ćemo zagrejati na 180 stepeni, a zatim ćemo ovaj deo kolača peći 15 minuta. Znači 180 stepeni 15 minuta. Dok nam se korica peče, očistit ćemo 500 g jabuka, kod mene je to ovaj put 3 jabuke, njih ćemo oguliti, a potom ćemo ih izrendati. Ukoliko želite, jabuke možete i da izblendate. Ja nekako više volim da ih rendam, ukoliko ne želite stavite ih u blender i samo ih izblendajte. Potom prelazimo na pravljenje fila. 4 belanca koja su nam preostala dobro ćemo izmiksati. Pa kad smesa postane malo gušća, dodavat ćemo postepeno 200 g šećera. Mutite sve dok ne postane čvrsta smesa i dok se šećer ne istopi u belancima. Potrebno je oko 5 minuta. Nakon što izmiksamo ova belanca, dodat ćemo kesicu cimeta u rendane jabuke. Sve ćemo dobro promešati. A zatim ćemo jabuke dodati u ova izmiksana belanca i sve zajedno sjediniti. Smesu dobro promešajte. A potom ćemo da dodajemo i mlevene orase. Orase dodajte postepeno i lepo sjedinite mešajući. Kada umešate sve orase, izvadite kolač koji je do pola pečen, preručite ovu smesu na njega, a zatim vratite u rernu na 180 stepeni da se zapeče još 20 minuta. Znači ukupno vreme pečenja je 35 minuta, prvi put 15 minuta, a nakon što stavimo ovaj fil sa jabukama još 20 minuta na 180 stepeni. Nakon što se ispeče, kolač ostavite da se malo prohladi, pa ćemo da stavimo i glazuru. Glazuru ćemo da napravimo od 200 g čokolade
i na nju ćemo da dodamo 100 ml slatke pavlake. Sve ćemo da istopimo na laganoj vatri, a zatim ćemo da prelijemo preko kolača. Kolač ostavite da se ohladi, najbolje preko noći u frižideru, zatim isecite po želji i uživajte. Nadam se da vam se svideo recept. Ukoliko ga isprobate, možete utiske podeliti sa nama u mojoj Facebook grupi Ivana u kuhinji. A do novog recepta ostajte zdravi i siti. Prijatno!